hai menaze hegima i awang remena mai ka peke zi kreuze ka chum tingkum changna jang kaije ka chum kamai hegi kdere insa zeme ko gene hai mena hangge polya ga dera dele North East State Manipur ge hazat kana kaga kaklebe pet blam gene chunaria changje nam kya me bozne civilian manai police commando spy meze ngi ndote zelare le jakachedle zaite tibe ba magidu trong lobby Bisnupur district Manipur ge kuki nam kya na spy meze Manipur police commando manai Assam Rifles spy mena role ze gimi na ka hare dele jakachedle zaite ge kuki nam kya na spy me banai Manipur police commando spy meze Assam Rifles spy maka ge hare bigna mina hangke kuki nam kyana za Manipur police saidele jakachedle Manipur police bzi heisnam jiten kachebe za chirne magza mina hangmenge me commandos spy medu ka zamdele jasale The Assam government ne state ge pe mimina hangkene pnui no na no chum khublam ge namje kamton chichak hangge je ngai chugudele je kachule The Assam chief minister Himanta Biswa Sarmanen znai ka pekyu je kreuze knating kum chama jang kai je chum ri mai ge sa je Assam ge pe mimina hangkene pnui no na no chum khublam ge je pije ningting ge je record lu hang je mina hangmadai expert committee me phungpa hangdu kalangai ne The Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarmane says I expert committee mina hangma dai me bozne ze reaksruk lungze I Assam ge MP mina hangkene no na no chumku blamge report je submit tugar hangge pihi je pegai gule je sale The Assam government ne expert committee members mina hangma dai me je kalangai bije railang ge justice retire Srimati Rumi Pokhan as chairperson jane paknab ge Sri Debaji Saikya Advocate General Assam members Zainapak Chumige Sri Nalin Kohli Additional Advocate General Assam member Zainapamadaib ge Sri Nekibur Zaman Advocate I Mina Hangmadai Meze Assam ge Pnui no nano chumku bulam ge PZ report liara hange klangai dele je kachedele expert committee members hangeze Zai North East State Nagaland ge College Bambe Eastern Christian College ge fees rangkang je hung hang dip jegene Eastern Christian College ge psuite me administration me je ngi je Eastern Christian College ge kakte me student union mene haji madai ne pnui lungai lagje protest de le ja kachedele jene Eastern Christian College student union mene Eastern Christian College ge fees rangkang je hung hang dip lam gane haji madai ne protest lu bchang ge Eastern Christian College ge psuite me administration me je ngau hadaw je sam heki dele jaka chedele janai ka peke zikre jakana tingkum changna jang kai jaka chum ri mai ge the Eastern Christian College administration pasuite mena Eastern Christian College ge admission nu rahange commerce stream ge changkhre ku chum ja haiti set admission fees ja te in to gai bje lesina mena ji madai ne protest te be bjigne changkhre ket ge chuna te kyu gai dele jaka chedele jan art stream ge du changkhre ku chum ja hai chum te in to gai bje chuna changkhre ket ge te kyu gai jela dele jaka chedele jana installment fees commerce hange changsruk ja hai madai te in to gai bje chuna changmadai ja hai mingeu te kyu gai jana art stream ge general ge changsruk ja hai mingeu te in to gai bje changmadai ja hai mingeu te kyu gai dele ja salei The Indiaramgu Central Board of Secondary Education CBSE class crave banai class crave kanagu hanaikum tingkum kum chana jang kai je ka chumge exam kai lube result nznai ka peke huji crave je kana tingkum chana jang kai je ka chum rimai ge lia dele je ka chedele The CBSE class crave gu exam kai ge hanaikum tingkum kum chana jang kai je ka chumge exam chube percentage 93.12% le je ka chedele zanji kum gane 1.28% na nsindi dele jakachhe dele njikum CBSE class kregu exam chukami be percentage 94.40% chu dele jasali zaina CBSE class kregu exam kaibro ge puimi me
chukami be exam pass percentage se 94.25% lei ja chu zan mpe mi je 92.27% lei ja ka chu dile zan CBSE class kreu kana gu exam kai bege chukami be bugu pass percentage se 87.33% lei ja ka chu dile zahnai kumga mpui mia 6.01% ampe mi dagne chu mi di dile ja ka chu le mpui mi na exam chukami be pass percentage se 90.68% lei ja sale zana Assam ge HSLC High School Living Certificate nai kum ting kum chana jeng kai jik chum class kregu exam kai lube result ya pedara baze ncheuke zun ge na lia gulei ja ka chudle zaina chimene dumi songa zalamui les du chimang mahange man ting rahange rangai de rahange chuna tinge migu WhatsApp account ge international phone number gane phone wang de zaina zai message te wang de zaina kwai so zai message reply te slow je ka chedile international gu number za +254 banai +84 zai +63 le +91 za India gu number dele chipo zigena international number +254 zai +284 zaina +63 ai phone number amene phone te wang de zaina kwai so zai message reply te slow je ka chedile Zane Pakistan ke degu tingti ge pungjabam bepe former Prime Minister Imran Khan je saun takai rahange pihi Pakistan ke degu Supreme Court aturam biki gene pegai je case le ne gene pet takai rahange Pakistan ke degu tingti ge pungjabam bepe former Prime Minister Imran Khan je bail pegai de le je ka chedile Zane Pakistan ke degu Supreme Court aturam biki gene saja tingti ge pungjabam bepe former Prime Minister Imran Khan je Pakistan gu police spy mena wangdara Peke zik resist nothing chama jang kaije ka chumria ka changbege nim chilak le jaka chedile Pakistan ga degu Supreme Court haturam biki gene bail pega ni bechai suija za Indiaram Chhattisgarh State gu Chief Minister Bhupesh Baghel ne hazaumi gene ka changrang kang krol changna ria chote changdip zigene state BJP mena patabam gene saulu ja tetrabe resignation ja demand te dile ja ka chedile Zai Manipur Imphal gene te rahange debe kilometer riaks rugria zebambe Saitan Klo Manipur Bisnupur district gen zanai kapeke zikre zikna tingkum chana ze khaije ka chum rimai ge Assam Rifle spy pe IED bomb de mudra hange ka begene ma ka kalebe peze ka hazam de le sale zai chige bomb de ka mud beze zemna mena chembe bomb le brand ma le sale chipo zigena Assam Rifle spy pe bomb de ka mud pe daga ka kalebe pet begene padu hazam dim pia malaysia ka chedle ai gena na mai ka peke zikre zik chum tingkum chana jang khai zik chum kamai ting higi de re insal wai gai dele pi gai jang king gai ni mle ni je to dele